Holen hanan tam cheu namo US politics behind the scene. US ni Zeiruangahdah all he adu US ni Zeiruangahdah Middle East all he adu I Ngiar Lengmang. Timi US politics behind kong he tu tana hen van shom kan du ko na nihin ni chana hen news zong tam pin rel ko men lai nihin achang chu ma me nihin a zaida chang chu ma timi nihin thil tam pi zong thai ko men lai samhan se lo US a politic he zaida si timi kha thai abapi ka chimton chobang en principle ange mi na samo principle asham pi a thai fiang mi na samo ka samo timi kha abapi principle timi ka chimlang mang e tu tana hen he all kong behind politic kong he kavan chim lai e chu ka chim mi chu principle ti kavan chim lang mang mi thil kan thai mi chunga se kan ma dir huna se ka chim lang mang mi kha fian tar na hi thil ka to lai hi ka chim mi nai fian a sia chon na van ngai a sia chon US politics he all hitin ma se ti mi khana fiang lai new ngai se so bantuk asalo politics behind thil a phena a ummi kha zai kan tilai analyze to kho a how penetrate to kho how ifian a how news jo until in the real aswallam until ningte in kan na fiang ko lai samha sala behind zaida a politics se timi thei kho kha ba pi mi ase chu cha chan tu tan na hen kan na pi na US ram valai chung thil chang mi kha zaida a behind ase timi te kha van shom kan du na e hi aba pi ti a karwa zeironga kha minung tampi ni itin nan ro kho men all tha cha poilo zai me all tha cha boi pi US ni all tampi anai ko all a cho ko lai ama ni cho ding tampi nan ti kho no ma kha salo khavia long khan chon atu I achung palang thil chot ning thil thei ning lo ase Zeiruangahdah all his US ni adu ti mi kha arwang all jo power ase all anei mi ni valai pi kha influence an to US ni tampi anei ko tung Zeiruangahdah Middle East cho adu ti mi kha tu tana han kawan chem lai chu cha chon interesting ngai ngai ase thil a principle a sham pi thei a chun anek noi te kha va thei lin lo zonga khan thil akal nin dan politic flow kha kan e fiang chang lai ma cha cha se chu cha chon zai heda principle ti ka ta chun ton ti sia chun lai mi chu khri fa kan si di cha khri fa biak na pakhat in ta chun na toi te kawan lang tar ma sak lai ta chun na ka ke he ZBC khri fa bu ka se ZBC khri fa bu ka si principle kha abapi a chiami ka Siloah chun ke ma ka dir mun zonga a shampi se khri fa bu ni angai mi zaitin da akal pi ti mi principle pi zong kha aba pi ya chiami minung ka Siloah chun khri fa bu a khan len ta chal na ka phun ka chol chang ko men lai pum zong ka pum pen ko men lai member zong hoda an city ka thai ko men lai mi fatin chol chang na ka chu tampi ka thai ko lai asana ten zaida abapi mi ase kanun na ka zaida thai tak ok ding ase hi khri fa bu ni zaida akal pi mi atung tlang tak ase ti mi thei kha nun kha principle ingai principle asham pi thei ti mi chu ka chimlang mang mi ase dai pa thang an asa so in anung mi member na sa comment bena bia khri fa bu ase chun kha member tampi na thei kon halai hoil kom tampi na nei ko lai mo asana ten khri fa bu ni akal pi mi phung rama zaida a doctrinal statement aim and objective ase timi khana thailo khomen cho phung ram te jong anek noi te jong na thai ko men lai saman sala khazat bc ni zaida atung tang pin aikal pi mi a principle a doctrinal statement ase timi kha thai aba pi mi ase cha principle ka tilang mo me aba pit nak cha member kum sha kum kul jong na sa ko men lai khaban to aba pit nak na thai hlan chung pau cha nanun naka nai nun pi hlan chung pau cha phitalu kan tilai ma kha dor in khan nung pen ko lai biak na kal pen ko lai na chol jang pen ko lai semasala kha nun kha na pem lai lo thai zong nai tim lai lo kha dir hun kha se bena bia baptit kan se baptit kan sina kan akum in kum za len kan se khome zaida baptit a doctrinal statement aim and objective ase timi kha thei huwa ha lo in na vai vuan pen ko lai na chimrel pen ko lai
chu ti chun achol mi na sa ko chu principal ti ka chim du lang mang mi se chu cha chun thil kha apik pak a US kong sia chun na thei pen ko lai tampi na thei lai news on na rel ko lai seman sala zaida a ram pi tak asi ti mi kha na thei hlan chung po chu na thei chom ta te in khan na chol chang lai khitu ni an choi nak le po na choi lai ti mi kha thil kal dan ase chu cha chun a ram pi thil thei a ram pi in nun ti mi kha zai tu kan da ba pi ti mi te kha ma ta chut nak te he khan kawan lak ta mi ase chu ban tuk in a serious me ai batak mi minung na sama chu ban tuk na silo sia khan jo na thei chom mi te thil in khan kha ban the principle minung na kha zaida an ru anak an level zai ban the minung da si ti mi khal lo in khri fa bu member sa so a chol chang mi ni khan kha ban to minung kha zai kan tilai zai rel lo pi in thil ka thei ve ko ti ban tuk in khan khi na ru kho mi tha kha se le na du ning po in khan vai na ti kho mi tha kha se ma level kha ai dang tuk kha level khan nun na thlen hlan na thlen lo po chen na nun chung na thi tiang khatan ning te khan no ko lai chu cha chen tu tan zo ka ban chim du mi cho te he ban da beru na ka ban nei ton te ka hen news de pol vachim se so ti long saloin kan nun nak a khen step level kai de now se ti mi ruat chan na ti mi du sak na heken ka chim rel ton lang mi ka se new ka chim pa kha zaida kan nun nak step up hi te he kan nun pi lai e kan level up kan to lai ti mi te kha chin mi phun se har na ka chim ton mi se ka chim ton bang kan ni chin mi phun je ra rang ni chon nak nei kholo in to mi phi mi kan si ro nga khan khaban tuk ruwa ning kha na ka te kha chan chau kha ka du mi se chu cha chon khi ban tuk te ke ka ten pa lang mang e ma ka kha nan khat lo cha a thei ngai ban tuk en ka van chim na ke asalo a thei mi nan lai a thei lo mi kan mi phun chunga tam pi kan lai ka ban tuk a thei lo mi cha tu khan ka focus du deuh pan mi se ti mi de ka van chim masat ka van du mi se le atu hi ka hen phan thak chunga hen kan van mu mi chu atu liwa kan thei ngai mi Strait of Hormuz ti mi kha se ma chu hi man thak ka ban lang tam ning chen kha ki ga khen Iran mi khan a block te ka khan kit te khen alam khe kan phawa khen a thang hamo ti mi ro na te ka mi kha se chu phawa khan jan a billion in a di ding se kha kha chu ko se atu liwa petana I achang mi thil kha pan thak kan ka ban lang tar mi se tu tan I fiang in nan sin a chim ka du mi cha US ni hi all a boy pi tika hen zaida adu na ase hi all te khima adu zaida asi ti mi kha kan thai dinga van chim ka du mi ase US ni all tampi aram chumun achua ko tung samasala Zeiruangahdah khi ka Middle East ke avangir all kha ma kha kha behind politic ka tu tana hen kan van thai na pading cha kan van chim ka du e asham ma thok en hi tuam bia thil kal ning behind story kha van lang tar haw mi si cha ma kong cho ka van lang tar ma satlai e hi thil hi asham ma thok thil ai thok ning dan cho the Bretton Woods agreement ti mi se ma cho thong khatla zaku le som li ya US ram rak tu mi se rai pi pan hi na adi tika valai pi an har sa tok chutika zaitin da financial lake up in zaitin da ram kan sarlai global financial kan dirlai ti mi kha US rama alai mahamai somli le pali ni ikop in rakto mi se chutika zaida chang ti sia chan US dollar he kan se ti mi kha bekhia na rakto ase chuliwa zaida bekhia na anto ti se chan bekhia na abepi mi pali anto mi a US dollar he central global currency se ti mi kha an rakto chutika direct in ma align pali ni chun longtin na an nei arwang chu US kha khaleu tana khan athong big mi asiko cha khan to kho big lai ti in khan longtin na an nei chan apan hi na ka US dollar som thum le fanga dollar som thum le fanga he kol par ong he hin trade to adinga longtin na an nei mi se le chu kho chun ram kip a hi US dollar he connection link mai dingin ti mi kha tatlak na an nei chun apali na ga api mi an nei mi chu kha US dollar kha
align sondi le pali ni US dollar cho global financial funding a tha tlak nak an nei chang chutika her mi chu zaida si World Bank her chang chu cha chon World Bank an tua IME ti mi internal monetary fund ti mi kan tua chang kha US cha a business a foundation of an tha tuk chang ma cha chu economically strategy ka se dollar kha rampi se ti mi kha kana fian ding abapi khi all ke US ni zai ronga da du all theng mang madu ama ni chun all tampi nei ko chuta zai ronga da du ti mi kha step by step in khan kan van kal lai chu cha chen ma ka kha 1944 a khan ton na an nei chu te ka 1945 46 a implement an to fetar semen law ma chu Bretton Woods agreement ti mi cha kumkul la kum nga rom aro nu khan aro than zai ronga da aro ti mi kha next step a kan kal asia chun President Nixon chana khan ase President Nixon chana khan abui ngai mi chu Vice President zong kha corruption tam tuk te asitika Nixon ni khan Gerald Ford ti mi kha thim mi Nixon zong chu Watergate scandal ti mi ruanga khan zaikan tilai ani zong kha a president sin khan resign ka tu ave 1974 chutika Gerald Ford chu president a rak change Gerald Ford shuina in atui zaikan tila Saudi Arabia le US pay na all pay na petrodollar system ti mi kha bantu ami se chang ma chu next level a Bretton Woods agreement of an ro nuwa petrodollar system ti mi chu vandir ase ma chu aba pi tok Gerald Ford chu US rama kalakte ya knowledge cha kan thai ding mi aba pi mi chu Gerald Ford chu VP ma pi ni team mi zong asalo president ma pi ni team mi zong asalo ma pi ni team lo mi in US president achang mi pa ase ma chu thai ding mi knowledge pakhata chen tuan deu zong ka chim ton US president amak nga mi pakhat kholai man akai lo mi US president achang mi chu Harry Truman ase nuclear Japan rama thla tu pa ase chon naitana ka chim mi kong happy parent chen Israel ka ram pakhat in vandir asi tika I challenge I ti mi chu atu Persia king kan ti mi Persia king ni Israel mi pol Judah pol kha an rama kir than ding in arak thla na kha lungput te kha a uar tuk ve chu cha chun kha amin kha claim nak zong kha ai rak tu mi pa ase maruanga Israel kha ram pakhat in chawlhani dir asitika khan Harry Truman ni hen batak te in khan kha Persia king ni lut nak arak pek mi bantuk tuk ten khan claim ai to ve Israel kha rak lom pin ha ma chu US rama thu san mi thil pani te kal laka khan vanten ka van du mi ase chu petrol chu Zeiruangahdah abapi tisia chun oil vil te kha zuar tik a US dollar in chok ding timi kha sa chang ma chu chu da ko shui tu na I an thluak timi chu ase chu ma chu thei fian ding ase khi oil ke va chok US zong ni chok aram kip ni chok aman akai sila akai ning in case ron ti bantuk luklak kha sala kha gas vil te oil vil te kha control in aram ki pa zuar te ka US dollar in zuar ding ti mi kha USE behind a politic just Chulioa zero da Saudi Arabia he bet thatlang na antua Gerald Ford has thatlang na antua tika hen abapi mi pakhat hoi chu US from politic min thang asemi Henry Kissinger ti mi pa kha ama ni khan batak ten abom kan thei ding mi chu thai jinga kra kip tu ka koi ti mi o lo but only permanent interest ti arak chim du pa chu he Henry Kissinger asi chu cha chun interest ti mi kha hi pa ni hin arak fiang tuk chu cha chun petrol dollar system to aliu tana hen Gerald Ford abom du chu he Henry Kissinger ase ti mi te kha kan ban thai ha chun ma liu chana khan 1974 liu rong sang a zero da Saudi Arabia he chun antua adang hen tu alo
ti mi bi hal na kho chu liu tan a khan middle it in all a chu atam big mi produce atam big mi cho Saudi Arabia ka se nehin ni chana chun all kha kum khat nu kum khatin chuka rama chan achuak ti kha van thei khi ase khaliu tana khan chun Saudi Arabia khan achuak mi kha tam chem chu cha chun Saudi Arabia hen thlak nang an to Saudi Arabia hen thlak nang an to tika chun kha Saudi Arabia hen thlak na an to mi system ning khan adang pol zong ni khan an zu chang an zu tika chun kha all kha khi all te long ke US rama van lu se adang rama vakal se timi men se lo khan behind it thil abapi tuk ni cho kha oil po kha zai khoi kam phun vazuar po US dollar in zuar asa chang chu cha chun US dollar in zuar asi tika zai da se mi cho US currency US dollar kha top asa chang chu top oil cho vai kan ban chim na cha khan valai chung pum pi ni se aphun phuna motor van long train zai zong vier dia oil jam phan mi asa chang valai pi a function kho na ha ding cha chun oil kha phan a haw mi se chu tik a chu oil van phan nak ding cha khan zai da her chok a haw chang le an ma le an ram tang ka chung khan chok nga mo nga ti lo kha nga lo ding khan US ni khan a control chang khata khan thil kha US ni to chu tika US dollar kha an du lo zong a khan phan a haw chang chu cha chun Europe Asia Asia all an chok tika khan US dollar khan an chok chang chu an chok nak ni valai pi kha hriam nam ti men salon khan kha dollar power ni khan valai pi kha a uk di chu power kan ti mi aswal lam chu kha ni khan du le tang ka kha ram kip kha zai kan ti la US dollar kha choi kho sa chang e US dollar kha choi kho se e US ni khan adu mi ram pau kha sanction atu kho than chang khaban tuk in khan dollar ni khan valai pi kha among dollar tangka kha aman sa so thil chok nak long aman sa so tikin zai kan tila niam tuk in kan ro lo din te khan kha pan hi te kha van lang tar ta ka van du mi se dollar ni zai tuk in da awak re na chuan ti mi te kha chu dollar pi ni chun valai kha control chang chu cha chun ma kha zai da si ti sia chun irat zong ni khan arak du lo e irat zong ni arak du lo tika sadam hung sing chan na khan dollar irat te pol chu middle is a kan thai bantuk in all a chhuatam big mi chu Iran te pol Saudi Arabia te pol Emirates te pol se khapol khan se chu cha a sadam hung sing zong ni khan US dollar an zuar kha du lo e phun in khan Asia rama se ke adang phai sa in zuar ding kha I think mi se chu cha chon US ni avan Ngiar chol na tha na kha se chu cha chon US ni sadam hung sing tha te ka a reason tampi samhan se la behind amaru big chu tu tana kan ban thei thiam ding mi chu US ni valai chung pumpi a control na ding chu bai dollar in se chu dollar am phan kho nak ding a chun valai pi ni phan mi all in khan next step thil akal nang tan cha se chu cha chun US dollar valai pi a top asina ka ding cha chun he all he a control kho rim ka ba pi mi se ti mi kha kan ifian ha chu cha chun Libya asi zonga khan Gaddafi zong kha zai kan tila aban boy toina kan ka ban lang tar se chun all kha tangka kha dollar kha khen atim ve than US dollar phan lo ding thlen atim chu tika chun rebellion fighter po zong ni khan an male ram civil war sin an dau ve chu liu dir mun na ne tu ni air strike khan arak bom chok kholon in atu tika an ma Libya fighter rebellion tu ni khan Gaddafi kha an tlai an tha tim mi khan pu se a big engine NATO ni khan vai air strike in khan chok kholo dim atwa NATO a chun US song ani tal tin mi kha automatic in thai ase khata khan behind until kha ase or Africa cho all tampi a chho na ase chumu le Africa le Middle East he zaitin da I connect the ase chun an ni cho an hol zong an language song kha
ai lo an culture zong tampi ai lo khaban tuk dirmun ka city ka khin middle east he khin pe tlai na kha ni kha tha tuk mi ase le chuban tuk dirmun se atu ta na hen Iran le Israel boina te pon zonga hen US ni ai van thak tika hen adi ka cho kan thai ding mi cho US ni hen a dollar he control kha adu pen i aruang cho kan chim ban tukin kan ma ka next zone chana khan Britain Wood Agreement kha cho arak rok chang kha goal ahram thok i strategy cho goal le dollar kha trade tu kha se samasala Vietnam ral tam tuk te an thi tangka tam tuk te print out an tu tika gold le dollar kha exchange tu tika khan ai phia ti lo chu cha chang friend president zong ni khan ma he affair mi ase ti lo ti akhan avan phun zai chang chu cha chang gold kha zai kan ti la a dollar nak an khan a gold khan du deu chang la dollar tu kha gold le tu akhan exchange le tu kha ane tim chang dollar tu kha cheng salawin khan gold tu kha valak than I dollar tu kha va pek than ti bantuk in khan valai pi thil kha avan chan te ka khan nek zon ni khan ma kha phi e ma chon nek zon shock an ti mi ase le khata khan Britain Wood Agreement kha arak di e chu goal in ni chana khan all in khan second step a khan US ni avan kal pi mi ase ti mi a strategy kha kan man thai ding la ba pi to de ka chim ban tuk in ram khel po po ni zai kong an chei zonga an bui len zonga a principle kan thai ding mi cho o an ni cho an kal pi mi an chei pi mi an bui pi mi cho zai da si strategy si ti mi ka kan fian a how cho mi ase khaban tuk khan zai da principle si ti mi kan fian lo si a khan jon ro lo khan kan ro la la kan pe ton peng la zai da a pe par adok na ultimate a goal si ti mi khan tla kholai lo ma chu principle dan e politic leader na e ankal pi lang mang mi discuss an to lang mang mi zai zong vial te chu strategy ase ti mi ka kan thai ding e atu I ka van chim ban to kan analyze ni thil an khel hai an zai lo lang mang mi chu zai da ase zai da a au kham ase ti mi ka asa ka sul va kol len zai lo ti mi kan lai khru na ban tuk in khan lai mi chu content mi pol content mi na du ningin thil Siloah khan chan ver khoi e chu kha bang nia za che ti lei khin kan la chu valai chung level thil sinin khan thil zo lon khan ma lung chuak men diriam nak men in valai chung thil kong pi zong an I thlak e chim chai amhang mi kan se I ma ta khan thil kha si tika ni chana chun kan ban thei mi chu US zong ni khatta lai kap em struggle ve ai zom ve arwang chu kan thei ban to kan ni chana chun valai pi thil Ivan Mer chilang mang mi chu kam khat la ya brick ti mi kha van chok chamu US dollar zai kan ti lai avan do tu ding a khan brick ti me choke chu brick ti mi chu kan thei lang mang mi sa ko na ten atu I kan chin mi he pe par in thei de na kha khan van lang tar thana sia kan chen BRICS brick se e chu pol cha Brazil an se Russia an se India an se China an se South Africa an se chu panga na cha brick ti mi kha ase le khapol ni zai kan ti lai anma paisa begin China paisa yun ti mi kha pan an du chang le ne ni chan I a problem Iran problem zong cha zai da se Iran ni avan ti ve mi cha chulhana Libya se chulhana Iraq se US dollar kamphang lo in adang dollar adang paisa tun funding ti bantuk in khan atu tan a wrong thum na ka kan ti lai ma thil avan chang mi cha zai da si ti sia chum Iran ni US dollar in salo in June ti mi anma China tangka in Zurdin ti bantuk kha strategy aban kal tar ve mi kha se chu thil chu valai chunga tu he avoi thum na thil avan kal na ase ti mi zong kha kan ban thai kha ba pi US cha chun don khan tu kha avan ngan chin mang kan ti kho chu ban tuk asi cha US ni valai kha influence to adu phone chu cha US cha hen rian ngan pi a ti mi kha fiang te in khan hu kho ase US ni zaitin da khamlai zaitin da ka khamlai ti mi kha ai zoom cha how mi ase Zeiruangahdah ti si chu ni ni I problem he issue he khi all men ke salo all men konga atuk adau le ti men salo dollar ase dollar is it in the village chu ka control lai
timi hi USE arampi akalpi mi foundation issue sironga khan ma chu US ni hen a handle a how I ven a how e a thon tar zo ha ma thil cha se le Saudi Arabia he khan agreement khan dak to tika Saudi Arabia kha agreement to tika US ni offer atu ave mi cha naram kan kil ven piak lai security kan to piak lai help me pop kan bom lai ti kha se kha ta khan thil kha ni ni tiang khan ar kale Saudi Arabia he US batak te in an hoi kop na dir hun zong kha hi ronga ase ti mi kha kan ban the phiang dinga khan van lang tar than kadu mi ase e chu cha chon nihin a toy te in van lang tar kadu mi cho tam pi chim ding real ding a mi lak a tu tan te ka van lang tar du mi cho politic behind a zaida US ni I tin mi zaida an tha kal ka achia chen mi zaite da kluk ok thalo in he chatia tai ri in akal pi lang mang mi ase ti mi kha tu tan na han kan van thei phian nak ding cha hen lompal te van lak tar ka van du mi ase chu 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 ol song arwat mi chu thana nan khau samhan se lo phiang de kan thei ding mi chu ol asala dollar ase dollar pi hi da ko asi ti mi kha kan phian ha US song ni ol tam pi nei ko thram ni acho te lai ti song atmi nan khau no ni ni tiang song acho lei chung lo ni tiang song acho lo acho ve cho zai kan tila acho song cho lo kho song se samhan se la ma kha kha valai pi Ukraine nak ding cha influence to nak ding cha kha US ni ol tam pi ka nei ko e ti mi kha valai pi Ukraine alam asalo ti mi kha kan fian ding abapi valai pi Ukraine ding cha chon dollar he valai pi ni an pan kho an pan du kha abapi mi ase chu lo wa chon dollar in valai pi he sanction jong atu kho atang ka jong achoi kho na chu te ka asipui kha thang chin thlo ma lai chu 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 US ram e athon na aram pi se e akil ven chan mi jong se chu 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 a behind a politic ase chu US dollar athon na nga ding cha alam tha big mi chu valai pi ni man mi all in hen control ase ti mi te kha toy ten kana fian na ding cha ma te chu tu ta na hen van from kan du mi na se ngai tu den di lak chunga kailom thank you